Почитувани членови на кабинетот, почитуван потпредседател на владата кој што е денеска со нас, почитувани медиуми. Дозволете прво на завршетокот на нашата официјална државна посета на Косово да споделам едно пријатно чувство, едно задоволство, едно големо пријатно задоволство за начинот на приемот кој што ја направи владата на Република Косово, председателот на собранието и сега председателот на Република Косово. На нас ни представува задоволство што буквално целиот ден денеска го поминавме во сите микро детали како да ја напредиме соработката помеѓу двете земји и помеѓу граѓаните на двете земји. Имавме можност да слушнеме од бизнис заедницата дека ги очекуваат овие позитивни вибрации да дадат нови импулси дополнително за зголемување на бизнисот, на деловната активност, на трговијата, на инвестициите од една во друга земја, а верувам дека тоа на крајот носи благодат за сите граѓани на Македонија и на Косово. Убеден сум дека нашата заедничка желба да ги задржиме младите овде, да отвориме нови работни места, дополнително ќе бидат потврдени со овие позитивни пораки кои што денеска, поради нашата државна посета на Косово, ги испративме према граѓаните на Македонија и на Косово. Nderuar President, nderuar stafi Prezidencës, nderuar përfaqësues antar I qeverisë, nderuar media, dëshiroj të falenderoj sot dhe të shpreh ndjenjen e thellë të kënaqësisë nga mikpritja e ngrohtë që e patëm nga ana e qeverisë, kryetarit të qeverisë, kryetarit të vendit, presidentit. Kjo kënaqësi vazhdoi edhe gjatë gjithë ditës, duhet të treguar se ne u përkushtuam në detaje, në mikrodetaje për të parë mënyrën sa më të mirë për të përforcuar bashkëpunimin mes vendeve tona dhe për të dërguar mesazh pozitiv I cili do të reflektohet edhe në bashkëpunimin mes qytetarëve. Gjithashtu patëm takime edhe me biznesin, me komunitetin e biznesit, që gjithashtu takimet tona japin një impuls pozitiv, me çka ata nxiten për investimet të reja, që gjithashtu ka një ndikim të drejtë për drejtë edhe në marrëdhëniet më të mira mes qytetarëve. Maqedonia dhe Kosova kanë shumë për bërë së bashku dhe duhet gjithashtu të punojnë edhe në drejtim të asaj që të rinjt t'i mbajnë këtu në vend. Gjithë kjo, të gjitha këto mesazhe u përsollën gjatë takimeve tona. Председателот Хашим Тачи не охрабри како влади, но и ни даде подршка за иницијативите кои што имаме намера да ги реализираме во делот на One Stop Shop или едниот царински премин на границите помеѓу Македонија и Косово, кој што треба во иднина да го имплементираме, но и во делот на намалување на севкупното чекање на проток на патници и стока помеѓу Македонија и Косово во двата правци. Тоа е една заедничка заложба која што мораме да ја реализираме, за да и граѓаните, посебно бизнисот, видат перспективи од нашата добра соработка. Секако констатиравме заедно дека меѓу Македонија и Косово нема отворени прашања и целото тоа треба да биде искористено за меѓусебна поддршка од секој аспект, вклучително и во нашите аспирации за полноправно членство во Европската Унија и во НАТО. Presidenti gjithashtu na dha një mbështetje për një projekt të një kalimi të ashtu quajtur One Stop Shop doganor, ku do bëhet zhdoganimi I mallrave dhe gjithashtu edhe në drejtim të uljes të kohës të pritjes për lëvizjen e udhëtarëve dhe të mallrave. Kjo do të nxjisë bashkëpunimin mes bizneseve. Për fat të mirë, Maqedonia dhe Kosova nuk kanë çështje të hapura, që do të thotë se do të vazhdon mbështetja e ndërsjell në rrugtimin ton drejt integrimeve euroatlantike. Заедно констатиравме дека е за поздравување, но истовремено и ние треба да го искористиме председателството на Бугарија и на Австрија во 2018 година со Европската Унија, кои што како две земји пријатели на Балканот се насочени да помогнат во делот на образување на нашите интегративни процеси. Разговаравме за
можностите како Македонија во иднина да ги напреди своите односи и начините како очекуваме дури да се реши проблемот кој што Грција го има со нашето уставно име, но разговаравме и со проблемот за демаркацијата на границата која што Косово го има со Црна Гора. Констатиравме и двете прашања дека се решливи и дека ќе ги решат земјите билатерално помеѓу себе. Секако разговаравме и за отворениот диалог кој што Косово го има со Белград и со Србија. Дадовме подршка на тој отворен диалог и охрабрување да секако се надминат разликите и конечно се отварат перспективите на соработка вкупно во целиот Балкански полуостров. Përshëndetëm faktin se Bullgaria dhe Austria do të jenë kryesuesit e ardhshëm me BE-n, ne I konsiderojmë këto si vende mike, të cilat do ndihmojnë procesin integrues të Kosovës dhe të Maqedonisë. Përmendëm gjithashtu edhe marrëdhëniet tona si ato të Maqedonisë me Greqinë dhe çështjen e hapur rreth emrit, si edhe çështjen që Kosova e ka të hapur me Marinezinë në lidhje me demarkacionin e kufirit. Këto çështje janë në diskutimin sipër, me konstatuam se për këto çështje mund të gjendet zgjidhje. Gjithashtu e diskutuam edhe dialogun të cili zhvillohet mes Beogradit dhe Prishtinës, se ne mbështetim, ne japim gjithashtu mbështetjen në këtë drejtim për zgjedhjen e një zgjidhjeje, gjë që do të nxjisë dhe do të hapë rrugën për një bashkëpunim gjithëpërfshirës në gjithë rajonin. И на крајот ќе искористам приликата до граѓаните на Македонија да испратам порака дека денеска добивме уште една потврда на пријателството помеѓу Република Македонија и Косово, од претседателот на Косово, од претседателот на парламентот на Косово и од владата на Косово. Тоа значи порака до нашите граѓани да унапредуваат соработката, да патуваат, да тргуваат заедно, да разменуваат бизниси и слично. А сакам да испратам порака и до граѓаните на Косово, дека во владата на Република Македонија, во парламентот, веројатно и верувам и кај претседателот на државата, имате целосна подршка во делот на градењето на пријателството, меѓусебното помагање и унапредувањето на односите, така да испраќаме еден општо апел и повик да се искористи ваквиот момент помеѓу две земји пријатели, да се унапредува соработката, за да можеме ние политичарите честно да им служиме на граѓаните заради кои што постои. Pra, këtë rast e shfrytëzoj që t'i dërgoj edhe një mesazh qytetarëve të Maqedonisë se sot kemi një dëshmi të vërtet të miqësisë mes Maqedonisë dhe Kosovës. Kosova ka dëshmuar një miqësi të vërtet si nga ana e presidentit, nga ana e qeverisë, nga ana e kryetarit kuvendit dhe kjo dhe gjithashtu dëshiroj që, domethënë, një mesazh që ata t'i inkurajoj të udhtojnë, të tregtojnë, të këmbejnë së bashku. Gjithashtu kam edhe një mesazh për qytetarët e Kosovës se qeveria, parlamenti, besoj edhe presidenti japin mbështetje të plot miqësisë dhe bashkëpunimit të mëtejshëm dhe mendoj se gjitha këto mundësi duhet të shfrytëzohen në të ardhmen që edhe ne politikanët ta kemi më të lehtë që të bëjmë atë për cilën jemi zgjedhur. Faleminderit. Благодаря.